khona akuwona wonke umuntu wesifazane ofika kuvuthondaba ngendlela efanayo. Alright? Ngendlela efanayo futhi akufani futhi nangokuthi ufika kuvuthondaba strong kangakanani. Alright? Kunomuntu wesifazane ozothi efika kuvuthondaba afike kuvuthondaba ngokusheshsha nje. Manje sefikile. Omunye athatha isikhathi eside ukuthi afike kuvuthondaba. Omunye afike kuvuthondaba ngokuthi umdlalise ngobhontshisi nje umthinta kubhontshisi use right. Omunye adinga ukuthi uzungene ngaphakathi kuze afike kuvuthondaba. Omunye azadinga ukuthi umthinte kubhontshisi and ube ngaphakathi kuze ufike kubhontshisi. So uyabona ukuthi umuntu nomuntu wesifazane ngeke kuze kufane. Uyangena kuyacinezela. Yabona ngoba ngenwa kuyarajwa. Yes, omunye uyahlikihla amabele, omunye akafuni wathinta amabele. That is why mshenge ngithi asinga confuse ukuthi uma usungenile kuyena umuntu wesifazana kusho ukuthi automatically lo muntu uzofika kuvuthondaba. Ngeke ngizwe abantu besilisa kakhulukazi labo uthola ukuthi uzwana nomuntu ongakazazilani nomunye umuntu wazi yena kuphela. Umthole efika uthi hawu Dr Mthembu inkinga uthi akazizwa yena efika kuvuthondaba kodwa mina ngiyamuzwa efika ngithi umuzwa kanjani wena. There's no way wena ungezwa yena umuntu wesifazane efika yena engazizwile. Okay, manje uthola ukuthi ngoba lo wesifazana akanayi experience uzwa ngowesilisa ukuthi hawu ngikuzwile ufikile akakwazi agcinelalela lo wesifazane ezitela ukuthi hawu kushithi ngifikile kodwa angizwanga. Uyabona naye afika ukuthi ubaba uyangizwa mengifika kodwa mina ngizizwa. Akakwazi ukuthi imizwa yakho wena ukufika kuvuthondaba akakwazi ukuthi yena ezwe imizwa yakho ngesikhathi ufika kuvuthondaba. Abanye ba mistake ukuthi ngesikhathi umuntu emanzi akusho ukuthi umuntu emanzi ufikile kuvuthondaba. Right? But also omunye a mistake ukuthi just because ngingenile phakathi kuwena then kusho ukuthi wena vele ubumnandi uzobuzwa kanti akubona wonke umuntu ozwa ubumnandi ukuthi ungenile ngaphakathi. Omunye uyathuka umuntu nomzimba wakhe uthuke ngesikhathi usungene ngaphakathi abusekho kubumnandi wena uzomuzwa tense kanti lokuba tense kwakhe ingoba uyena usethukile. So ukumngena umuntu wesifazane akwenela nje kuphela. Umuntu wesifazane nomzimba wakhe uyadinga ukuthi yes nima umngenile kodwa akube ukuthi nomzimba wakhe uba nokukhuleka ngoba ngesikhathi ekhululekile umzimba wakhe ilapho engasakuzwa khona ubuhlungu and ilapho esezwa khona more ubumnandi.